Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagduadua ni Jeffrey, idimbaga ni Salud, nga agdadagsan daytoy. Tinegosyo ti pangpangruna na, ngam ti imbaga ni Salud, apa nagkalaysada. Iti may sangal daw, nadlaw ni Jeffrey, nga awanan ti balitok a kwentas na. Tila nang sapsapulan na, ngam di na nasarakan. Iti sabali a bangir, dakkelan ti tiyan ni Sofia. Papagayam, denggan ti tuloy ti serya tayo ita alawas anapulwan. Kwentas, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insan, dakkelan ti tiyan mo. Saan ka kadi amarigatan iti trabaho? Imbaga ni boss nga agliwak pa'y kano. Rumbang laang agliv ka. Tadandani ka kat nga rod aganak. Agbalinak nga ina. Ajak man laam mo no asino ti amana. Ay na, insan. Lipatamon ti ama ti anak mo. Tikit di anak mo ti ikam iti importansya. Anya pa'y ngay no di kasta insan. Mabanak iti sabalya pagilian. Una ti kapsat mo akadwaag amang imanihar iti ibangon na asang ati kumpanya ijay. Kaano kayo kani amapan papa? Dahito yan alawas. Sikat ti makaamo ditoy. Na kami iti kapsat mo ti makaamumot iti negosyo ijay. Ikarikasan ko abaybay ang tintalikyo kanya ka negosyo papa. Nasayaat. Awan mo't lang ti sabali amang tawid dito no sana sika. Timat kabsat mo timang tawid iti negosyo ijay. Ikarik aparang ayat ti negosyo papa. Rumbang lang. No malugi, sikamat lang ti agrigat. Anya ti resulta ti ultrasound mo, insan? Lalaki ka no insan. Panaganak to iti Josh. Josh Javier to nga rod tinagan ti anak mo. Saan ko pa nga ipasurot ti Javier? Apelyedok to lata ti pasurot ko kankwana. Sa bagay. Kwentas lang matinakitam. Di mo sigurado no isong agpaiso ti amana. Apay nga da tinasaw ak kwentas iti katre a nagturugak. Kan nakikaidaan ti lalaki kanyak. Win nga rod Uray ko ma, no di nakapinanawan adi ka pa'y nakariing. Masapol na pagtulagan tayong ti kalaysata, Jeff. No mabalin la ko mga kalaysaka siksika, aramido mon. Mabalin ka di mo ti kasta? Saan ka di nga imbagak adi pa'y nalpas ti ipatpatak dermi apasdak apakaibangunan ti negosyo? Ikarim nga rod, nga inton malpas day tapasdat. Depende nito iti pasamak. Haguray ka lang, tamadanon to na ita. Apay aya ka na yun mo nga itantan. Gapo ka di ta na alam mo ti kayat mo kanyak. Napanak ka di iji balayo anapan nangalay ti bagbagam? Sikati may dito balay anang tad. Pumanawak man lang Agsarita tanto inton limpyo day ta utak mo. Imanawan ti saan alimpyo ti utak na. Saan ko man ngagsubsublipay dito mansyon? Apay ka di nga agluluan ni Ma'am Salud arimwar, sir. Bayam lang manang. Di na ngamin amo ti sasawan na. Saan na makaaw-awat? Baliktad nga min ti mapaspasamak, sir. Saan kayo amap-mapan ijay balayda? Ngam isumat yung umay dito'n. Dayta siguro tinagsakitan tinakam na itay. Tadayta ti imbagak sakbay apim manaw. Amang ano na insulto iti imbagayo, sir. Labingitek no na insulto. Ngam isumat ti pudno. Kanayon nan samot nga irengreng ti panagkasaryo, sir. Pudno. Ngam saan ko pa'y masango. Adu pa'y nagitikayat kong aramidan. Arak dayta, saan adanom, amiga? Adoon ay titagay mo. Masakit
Tinakam ko itimbaga ni Jeffrey, amiga. Anya ka diti imbaga niya, ken ka? Imbaga nakit din. Asan ka no anapan iji balay ang nangalay ti dayaw ko? Siya ka no tinapan lang tadkan kwa na. Anya? Kan? Ag-give up ka ka din, kan kwa na? Sana mabalin. No kasapulan a balsak. Balsak day a Jeffrey no dinak palay kalaysa. Kasano kumati pa ng balas mo, amiga? Orayan niya pamuspusan. Aramidak. Mabalas ko lang day jay alalaki. Boss, apa makapungtot itay ni Madam Salod? Padungparan na kano tilugan, no jakpay kano ilisi iti driveway. Bayam lang. Di na mo ti sasawan ka nararamidan na. Ay, malagip ko man gayam, boss. Saan ka di ako nayo ide, ama si Kog? Ulbod da dya babae. Sungarot na surunakin ko na. Uri man saan ngagpakpakita. Ah, angam, amangan numasuron ni Sir kada kayaw, boss. Uri taawanan dito eh. Napalan iji abroad. Kasano ngayon wag sublay? Mabayag pa nga agsubli. Taad da sa nga tinegosyo nga imatunan da iti kapsat ko ijay. Ah, ay, un gayam, boss. Apay nga taadya kun makitkita ti babae ijay disco house. Amangan no turista lang da dya babae. Kaya't kamot ang makita kan makasarita. Nga jak mo't makita. Nagsakit ti tiyan ko, insan. Mabalin ka di ang kaduan nak, ama pa ni di ospital. Insan. Ayan ka ditin sa ganam nga arwaten yung agina. Iti bagi ti sirup ti Katrin, insan. O sige, taala. Tamapantan. Inak mangala iti pagluganan ta nga agturong iti ospital. Wen, insan. Nasakit na talagang ti tiyan ko. Ikarigatam. Rumortan. Taaguray ka basit di ta kalsada. Tainak mangibaga iti pagluganan ta. Agyaman ako na, insan. Imbag tanda ka akad kadwak dito'y balay. Anya nga tati kayat asawan ti tagtagainap ko. Adda nang tad kanyak iti nagpintas ako neho. Kat naragsakanak anang awat. Kuneho? An-anon yung ay ti kuneho, boss. Tsak man mo, no apay akas dya tinatagtagainap ko. No kumapudno ang nagsikog ni Madam Salod. Ang mga no aganak kadag ito'y abulan. Kuneho tinatagtagainap ko, saan kat nga ubing? Ah, nangag ko nga main. Ano kano makatagtagainap kano iti dingwain? Ubing kano, ti kaipapanan na. Kasano ko mga daubing? Kuna iti ni salud amasikog, ngam di mat di makkel ti tiyan na. Ulbod a babae. Naglungpo a lalaki ti anak mo, insan. Naggwapo si ka. Addan ijay nursery. Iyagda ka no inton madamdama dito katrem. Imbag lakit din, ta nakapagpasngaya kon. Ngawan dakas anapasamak kada kami nga agina. Kinaasyan na ka ti apo. Tanasingpot ka tao. Di na baybay anti asino man ngagkamang kankwana. Sapay la kuma. Tauray agmay-may saka mangisakad kan kuana. Nasaya tulata ti masakbayan mi nga agina. Mangnamnama ka iti dayta, insan. Imbag lakit di tadaurnong mo anak kasagana nga usaran nyo, no agkasapulan kayo. Ngam no tsak pa'y makatrabaho. Mabiit maibos ti kwarta. Saan ka ka din anak na pan iti mansion da, Jeff? Saan? Ururayak nga awagan na. Ngamawan na uray ko. Rumbang saan ka pa yung sumuko? Sayang ti kinabak nang na no sumuko ka. Day tati makagapo, no apay asaan ko asinaan ti loko. Husto ta ko na, amiga. Uray di na kaayayatan, tabak nang mat. An-anwam ti ayat? No awan mat kinabak nang na? Ngam nagasawa kaminton, makabalas akon kankwana.
ipariknak ti iparparik na itakanyak. Rumbang laang. Saan alalaki laang timang pasakit? Kabailan tayo mat a babae. Naimbaglakit din tanasingpot ti anak mo. Saan amangit? Sapay ko ma, tamanayon ti kinasingpat na insan. Timawid kan ka nga inana. Nasingpot ka mat. Sapay ko ma, ta saan nga rod nga umala iti kinadaksang gasat ko. Unay matan ta umala iti kinadaksang gasat. Nalabos mo't day ta nga imbagam, insan. Agpay sumat insan. Nasapa ak ana ulila. Idi kwan, nagsikugak nga awanan asawa. Kasano nga tamat ti anak ko? Lalaki ti anak mo, insan. Saan nga agsikog? Da kayo ti kanayon nga agkuyog kin ni sir. Saan kayo kadi amap-mapan ijay balay da Ma'am Salod? Saan mat? Apay ka day manang. Dumlawak ngamin. Medyo nabayag asaan nga imay dito. Madlaw-launay asan akayat ni sir. Saan ka day? Day tangarod ka. Nagturod mo't nga umay ngamin day siya babae dito. Kasano? Katpat-patib ka rin ngamin ni papa ni sir. Ngam itatanapan ni Sir ijay abroad. Maipapilit nga ta ni Sir Jeff ti kayat na. Saan tapay mo't nga mo? Amangan no agsubli ti amana. Boss, mabayag ka din ni Sir ijay abroad? Siguro. Adda ngamin negosyo na iti abroad. Amumot ni Papa. Negosyo tinapatid kan kwa na. Kay isumat tinatawid mo. Napatpatag tinegosyo. Anya ti ko nam? Ay... Jak naawatan timbagam Ay, kwa awan, boss. Tikunak. Imbag ka da kayo. Taada negosyo yo. Da kami. Awan negosyo may. Ikagumaam at imaadaan iti negosyo. Narigat, boss. Awan puunan. Awan pa'y padas. Amangan pa'y gidde. Nuad adda amalugay. Tapno saan masayang ti panagyan ko dito'y balay nga agaw awir iti anak ko. Ada planok nga aramidan insan. Anya ka di tinapanunot mo nga aramidan, insan? Agla ko aksa dito'y balay. Uray bastit laan. Ibagaban-bantayak dito'y. Kabayatan ti panakaw awir ko iti anak ko. Mayat day ta na panunot mo. Naimbag taado tayo mat dito nga agkakaaruba. Imbag lang nga pagpalpalabasak iti oras ko insan. Sana bale, tanasingpat mat ti anak ko. Wan, naimbag tadamot pagpuunam. Ti imba ti idi ti aman ni Josh iti lamiseta ako nam. Imbag tananakam ti anak mo. Uray saan mo nga itulod ije pagadalan akas iti daddo madita amasapul pa ila nga itulod da. Wan nga rod insan. Day tamat ti yamana, tanaturad nga ubing ti anak ko. Husto tay kunak asaan ka amarigatan iti anak mo tanasingpet. Sino? Kan ayan nga tati amana. Agkita da nga ta nga agama. Maam-amu da nga tati tunggal maysa. Ay, pasamak to timang warwar kadagiti na italimang apalimad insan. Addan to siguro panawon nga agkikita kayon to. Kasano ko ma? Katjak pa'y mat nakita tilangana. Ang adda nakaukit anagan na iti kwintas saan ka di? Dakkel pa'y. Kan nadnadlaw. Tadakkel ti pendant anaka ikitikitan tinagan na. Adda simmang put alugan, sir. Itaman pa'y. Lugan ni Salud day chay. Anyaman nga tanti mayan na dito Saan kayo kadi mailiw kan kuana, sir? Kasoron ko, ta inulbudan nak. Imbaga na idi amasikog, oray saan mat. Anya? Imbaga na amasikog nga uray saan, sir?
Imbaga na, takayat na siguro nga ikalaysak. Imbaga ata di na imbaga idi ka ni Papa. Ay sus, pinilit na ka kumaan ng ikalay sa adina oras, sir. Di pala isuda tinagkalaysa. Ah? Ikalay sa ni sir amay sa alakay, tikaskin ni Madam Salod. Adumot ti kasta. Lakay tinobyo, ket ubing mat tinobya. Nagragsak ka makisarsarita ka ni Jeffrey, si ka Maria. Anya ka diti pagsarsaritaan nyo? Ibagaman kanya? Adda kayon, ma'am. Nakita naklangaro doon, damagang paylaan. Ulitem, no anya jay kinatawaam itay. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na dinggan, tituloy ti serya tayo itaalawas ang napuluan. Kwentas, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga estasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay.